Namamkela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi kha hi vulavula hi Ben Mayengani na ku va face ya channel. After ku ni vekele ti-votes ka channel laha ni feature Ben Mayengani, Mr Post, Dr Joshi na Pres Rangani tanihileswi mi swi vona kwala ka screen. So a ni nyike vanhu 24 hours yo vota from 11 May hi 7 o'clock to 12 May hi 7 o'clock. So vanhu lava nga vota ku ve 79 tanihileswi mi swi vonaka la Ben Mayengani nga va number 1 hi 49%, ku landela Mr Post 37%, Dr Joshi va landzela hi 8%, and then Pres Rangani ka number ncila a va a ri na 6%. So in overall leswi vira swi hi komba na fan base ku i mani a nga na ti-fans to tala. So swi clear Ben Mayengani wa ha ri henhla hi ti-fans, a landzela hi Mr Post, a landzela hi Dr Joshi so then a landzela hi Pres Rangani. So reason yo va ni ndle ti-vote ku a ni lavangi ku va vanhu va ku ni ve biased loko ni fika ni vekela munhu of my choice. So mi kota ku va mi vota hi n'wexe, so the result date. So then Ben Mayengani hi yena nga ta va a ri new face ya channel for as long as mina sweswi ni tsakerisaka swona. Loko ri mi nga za mi subscribe ta kombela mi klika subscribe. Seven,